As we Bible ka hili rang mi da clay na psychology very we sok min sarna kala as we Bible ba ki ki text na Matthew chapter 12 verses 22 aina hopok laga 32 aina tang da bang rum sa Chui thili ka miao chang da mik nga piao ka hai ka la khak nga shu ka hai mi a khali chi shu wi li khui rai ka la ana ali rai mi Jaina mi ba chi mtui bai hawa ka la thai hawa ka la mi sai ko ru chi na mata khak hau da hi David wi now mi ya ra chi la da nga se nga ro ka Ka Pharisee ping na chi ka sha ai na hanga hiya ka miao ping hiya ka miao ping wi akava Beelzebul wi pangshap ai na ana ka sham ka shok na chi shu na athum wi ka phaning chi the hau da athum li hanga khalata nga yar ka jam ka hai nga lai ka chi vu shiman haura kala keinung ni lala shimkhur ni lala khalata nga yar ka jam hai akam manga ningrar mana Satan li kasham shoka ka akhalata nga yer ka haina chitha ka katha da awi ungram ji laisara khala ina Beelzebul wi bangshap aina kamel ping kasham kashok na ji ka athum wi mi ping na khipa wi bangshap aina kasham shok khala chitha ka athum na thum wi bijar kasa ngasa haura Kavare we mangla aina ina gamyo pingli kasham kashok na chia ka bari we ungram chi na thumui tung ni rahaira. Mani nga ka katha da mi akhana kapanga mi akhwe shimle azang laga phaipang makhala phaila awi thong thang ngapon paira khala khalap ka highway thili ngapon paya. Ili magazanga mi jia ili makamyana. Kala ili nga sota makakazipa a jia saka kathanana. Jiwi bang aina ina na tumli kahangna. More gala gajiba tui kamatuya gajivu wi bang mikum moli piao mira. Kamang lali gajiba da jili mapiao mimra. Kala iwi now mayara li makamaya tui kamatuya a jilila piamira. Kamang la li katara li makamaya tui kamatuya jili to tilila kala rara da rakara to lila mapiami mara. Ngana kui kai na tum sai koruli very we so kaming sarno. Nikshila gaire.